umurongo muto hano usoma gatonya imbere ko turangiza sinje gusubira kwigisha yigishe bikwiye dusoma muri Yohana ca mbere umurongo gumyunza mu diko ndigisha amasanga nawe bagiye ko hagenda nko bavuga menshi sanga nibagiye imirongo imwe ariko shaka tubusome gatonya muri Yohana ca mbere mu 16 na 17 umurongo ngenda ndabatekerere kwikora cyarangije no munsi Yohana ca mbere mu 16 na 17 bavuga ngo kuko ibogaboga muri we ari byo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi mu 10 ndavuga kuko ibyagezwe byazanywe na Mose ubuntu no kuri byazanywe na Yesu Kristo mu bw'umuti amen. Rero ibogaboga muri we ubuntu bugeretse ku bundi ubuntu bugeretse ku bundi muri plenitude yiwe twakiye muri Kristo ibyo dushaka yuko abantu batabona ibyo Imana ishaka ko twumva ngo byagazwe byazanywe na Moyize ariko ubuntu n'ukuri la grâce et la vérité byazanywe na Yesu Kristo. Imana ishaka ko twakira ubuntu bwayo. Hari abantu bamwe batahura nabi bagacavuga ngo wansima z'ubuntu ngo ni kuha ngo ni mouvement ariko turabona yuko ubuntu butazanywe n'abantu bwazanywe na Yesu Kristo. Si kuha si mouvement ko muvumira zikagenda iragira igahera abantu bagashaka bishasha ariko ni ubuntu ni Yesu Kristo yabuzanye. Yo dushaka ko abantu batahura bamenya Kristo. Umara tumutwumvije twavuze Yesu cyane no dushaka ko abayigize ati tumushire hejuru tumumenye tugire affinité nawe turabakunzi biwe turabagenzi biwe ni mukuru wacu si umwansi wacu n'umukunzi wacu nivyo Imana ishaka kutubamo tugere mu mwidegemvye Imana yaduhamagaye muri Kristo Yesu amen. Nivyo Imana dushaka rero turashaka gushima cyane byo ku mutima sinzi ko abarongozi b'ishingiro bo ngari bari nkabo mbona Pastor Bonvi na Leopold se bari ariko nashaka okay barongetse umushinga nta yo twashaka gutushime kubona muduha kibanza tukaza kugisha ngaha sabagize menshi yemera ko tuza tugisha magize yawe kandi ari bw'ikintu kubera hari gihe defa abantu bavuga tugisha ibinyoma ariko hisi ibinyoma tuvuga Yesu nta kinyoma kirimo nta muntu akubwira urukundo rw'Imana akavugisha ikinyoma. Rero twashima kugaragirize muratwakira mukatwema je tuba muri Minevam niho nakuriye ndi umwana waho ndashima cyane ko batwakira bakadushikira bakaduha ikibanza twakora tutahenze kuriha ni ku buntu byose bitera ubuntu. Rero twashimye cyane ndashimiye Olivier ko naremeye kuza kwitaba gikorane atwigisha ndabashimiye mwese kana mwari itabye kuva kwa mejwe ku gatanu. Rero ministeri yacu hamagarirwa kwigisha ibyerekeye ubuntu n'urukundo by'Imana niyo message je nshaka ku mutima cyane nabo turi kumwe sinije nyene nabo dukorana bari ngaha benshi. Rero nagira ngo tuvuge ikintu ari ibibazo mufise je ndi ngaha kuganyu kugira ngo ushobore kumbaza ushaka ko wagize ibibazo bitandukanye.